Amen. Let us pray. We thank you, Father, and as we came and gathered this morning and gave you praise through the fruit of our lips and the intentions of our hearts, Lord, it's because of our overflowing thankfulness to you, first and foremost, for who you are. That you are a God who loves us, even though we don't deserve it, but we're so grateful. We're so grateful for mercies brand new each morning, for love, for grace, for forgiveness, for redemption. So all of these things, Lord, we are so grateful that you would be mindful of us. As we come to the hearing of your word, Lord, help prepare our hearts. Help soften the soil of our hearts. Let our hearts be good soil, that the word and the seed of your word will fall into good soil and let it grow and be useful for the kingdom of God. And so, Father, we pray a blessing among our family, among our fathers, our moms, our brothers, our sisters, our children. May they hear the word and they be stirred in their hearts for the things of you. We pray these things in Jesus' name. Amen. So elo tusi mo le lava ile tusi le tato mataupu ile nei vai tau o lo tato iai ile mua le Tesalonia o le tusi le ua mata ona faapaiaina. So we're starting to end the letter of Paul to the church in Thessalonica, and in the end of the book he's been encouraging, exhorting, challenging the church at Thessalonica, or the brethren. So we see in verse 12 right up to last week, verse 22, the Paul has been handing out a number of encouragement and exhortation to the church. Ile tusi leo lo tato faitawina o lo faapaiaina tato vaavaia ile faaiuina o le tusi o upu faamalosi le apostolo pe e lui tau ma finaua tuai le apostolo ile ekalesia I Tesalonia. So manatua mai faipo sfulu ma le lua tau mai lava ile vai aso lena te anei le faipo e lua sfulu ma le lua pe o I tato te vaai upu faamalosi ale apostolo. And last week we heard the commands of the apostle, and those commandments in verse 19 through to 22, they were words of exhortation from the apostle that said, number one, do not quench the spirit. Aua nei tinea leanganga. Leilana tata wa'awina, that we learned that the quenching part, the definition of quench was to extinguish, and it's always associated with fire. And the Holy Spirit, one of the pictures or the imagery of the Holy Spirit that the Bible uses is fire. And so we now know and understand that one of the encouragements for us as believers is to not extinguish the Spirit within our hearts and within our lives as believers. Lela o tatu I loa peo le fautuanga, peo le faatonunga, I le vaiasona te anei aua nei tinea leanganga, ma nei fo ilale nei vaiaso, o iai oi lau savalinga, sa e matamata mai tilo tilo, pe iai ni aso na e faapei foai, pe uma wa tinei leanganga, pe iai se teimi na e faapei foai, ma nei o le aso le nei, e le iai se teimi na tinei iai leanganga. Amen? Lua, last week we also see, second of all, we said, Paul says, do not despise prophecies. And the definition of the word to despise was an accounting term from the Greek word that meant to count something as zero or count something as naught. And so what Paul was saying, do not despise prophecies, do not take it lightly, the word of God. So the encouragement for Paul to the church, the encouragement of the word of God for us last week was, number one, do not quench, extinguish the Spirit's work. Number two, don't think lightly about God's word. That every time that you open his word, every time in your quiet time throughout this week, that we take it seriously. That we don't count it as nothing when it comes to the word of God, the hearing of the word of God, the studying of the word of God, the teaching of the word of God, that all prophecies we do not despise. So le vaenga lona lua aua ne I tau whaatau waa I perofetanga. Whaamalamala maina o le upuna perofetanga
o lona winga pea whaitawina le upo le atua, pea laungaina le upo le atua, pea e sa ili le upo le atua. Aua nei e manatu mama, aua nei e tau whaatau waa I upu a le awhionga pa ia le atua. Mane me muli, o I foi tātou te waa ai I lowo langa whaaleanganga, e iei teimi e a ngai mai ei mea I lo soifua. Tonu al si o manga le ainga, tonu al whawhanga luenga, tonu a le vao le unga alii, I tonu foi le vao le unga alii ma le whanau. The third point that we saw last week was to test all things. And this is easily viewed, especially in times within your own environment, within your those who influence you, those who are around you, whether it be workplace, whether it be between husband and wife, whether it be between parents and children. But this is where we saw Paul say, test all things, hold fast what is good, but abstain or stay away from all forms of evil. Lelana faapaiaina apostolo, tofo I mea uma tau fi mau le mea le lei, a le mea leanga whamai ia tau mamau, ma mea leanga ese uma. So o pe o fautuanga ia na ngata mai ele tato whai tau I le vai asolena te anei. So that's where we started to look at identifying, okay, how do we continue to strive to live for the Lord? How do we strive between our relationship between us and God? So remember this part of the letter, when you look at verse 12 through to 22, there was a relationship between church members and the elders. There was the relationship between church members and other church members. And then there was the relationship between church members and all of us as a church and our relationship with God. Tau mai ia vaenga na a. Pe o I whai upu ia po le vaenga o le tusia Tesalonia, tātou te vaai ai, le vā o I tātou, ma au auna le atua, po taitai o e kalesia, lua, o le vā o I tātou, ma leisi, uso a kirisiano. Na o le māneia fo ia le vā le a. E tau ana malama I tātou, pe whapewhia o na savavali whaatasi tātou. How do we walk out our faith together as a church and understand each other? And then the last part was, how do we build our relationship? O le vā o I tātou, ma le atua. Le la o tātou I loa, aua nei tineia le anganga, aua nei tau whaatau vaa le upua le atua, tolu, ia tofo I mea uma, ta ofi le mea le lei, tau mamau, ma mea le anga. So ma nei o le awhionga pa ia le atua, pe e mawhai ei ona faamalosi lo soifua wha le anganga. The beauty of God's word in the book of Thessalonians, it encourages us, it exhorts us, it challenges us. Fala and I were talking this morning, it's a mirror, because you look at it and then you identify all of the things that you fall short in, and then you try and fix those things, right? O le whaata, le upo le atua, I nei vai aso ia talu maina a mata le nei tau sanga fōu. A le tai haole nei, o te whia whai tawina lua ni whai upu, e pe a mata o na tātou wa ngai atu I le whai unga o le tusi. Whai upu le lua suma tolu ma lua suma wha. So today we're going to look at verse 23 and 24 as we head towards the finish line of 1 Thessalonians. Manei la pea tātou whai tau whaatasi mai ei ha. In English it says, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Samoan, ia. Lusuman fa e faamaoni lava o le ua wala awina outou, o le nate whaia lava. I whai upu ia na tātou tilo ai a ngai le whai upu e lua suma le lua,
o le mea e whaia e le tangata. When we look at verse 12 through to 22, it's what we're doing. Paul is looking at the church and saying, brethren, this is what you must do. He gets to verse 23 and 24, and this is where he says, this is what God does. If I put losuma toluma losuma whao, ila e tataia e paulo le lana tusi, i le ngaluenga o lo o whaia e le atua. E wha au tū la le ngaluenga le atua, i le upu lea o le ola faapaiaina. That Paul underscores what God does with the particular focus on sanctification. That God works sanctification. That God's work in our lives is through this particular action or this particular verb of sanctification. O le ngaluenga le atua, i le soifua le tangata whaatuatua, o le mele taua o le ola faapaiaina. So elo tusi e perua lona mta upelua, I le fai upulea o te fia fai tawina. Hebrews chapter 2, and I just want to highlight this verse 11. In Hebrews chapter 2 verse 11, the author writes there, for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. So right there we see that he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. That the God who is holy, the God who is just, the God who is righteous is the one who sanctifies, or the one who sanctifies us who are being sanctified. Tato va'ai le whaipulena sumata si whai mai, a wā o le na te faapaiaina mai, a toa mai lātou uma e ua faapaiaina, e tasi lo lātou tupunga, o le mea lea e le mai o ia taua I lātou o na uso. O le autu o le neitai au o te fia au maia, o le faapaiaina, o le mea e au mai e le atua. O le mea o lo o ngalue ai le atua, I lo soifua faa lea nganga. So mānei al whai ungo le tusia Paulo, now I o lo whaamatala I nai, o le whai unga o na manatu, e tatau o na I umea uma, I le soifua faapaiaina. That as he goes towards to sign off his letter, the ending of his letter is about sanctification. Just so that we have some insight into this word sanctification. Sanctification can be viewed in three aspects, and I'm just going to quickly cover these before we go into our verses. Number one, sanctification is positional. Sanctification is positional. What do I mean? It means that when you believed and put your faith in Jesus Christ, you were justified and sanctified at the same time. So number one, sanctification is positional. You are positioned in a position of sanctification because you are now a born-again believer. Number two, the third aspect. So we're going to look at number two today. But the third aspect of sanctification is our ultimate sanctification. And that is when we go into eternity. And so our eternity found in Philippians 3 verse 20 and 21. Philippians 3 verse 20 and 21. And I'm just going to read that verse as well. I'm just going to actually explain it in English first, and then I'll go into Samoan. It says, therefore, our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. So the first aspect of our sanctification is that we are positioned at the time of our justification. So we are sanctified there. The third aspect of sanctification is our glorification. The time when our bodies are renewed and we live in our glorious body, that is our eternal sanctification. Another way of looking at it, positional sanctification is a past event.
It happened at our time of when we were born again. Our ultimate sanctification is a future event. So that will happen when we are in our glorious bodies. What's happening now is what's called an experiential sanctification, and that's the process we go through every single day. And that's what we're talking about today. Tolu ni vaenga o te fia au mai e ile mele o le ola faapaiaina. Okay, vaenga mua o le faapaiaina o le tangata, o le e a mata mai le teimi na whanau fo wina ai logo langa. Le teimi na e tali tonu ai ma whaatua ya Yesu Keriso e lua lava ni mea na tupu I logo langa I le teimi le na mua na taua mi o tonu wina oi ona o Yesu. Lua na faapaiaina oi. Whamaile e pere se fulu fai pa sumal wha, ua wha atoa ina ai e ia e wha vavau he ua faapaiaina. So mai le taimi na whaolaina ai oi, la taimi na e tautino atu ai I le atua, wa e talitonu I lau loto, na maliu Yesu, na toe tu mai Yesu, e whaamangalo ai o wangasala, ta wami o tonu ina oi, ma faapaiaina oi. Ona o le maliu o Yesu Keriso. Vaenga mua le na. So, le vaenga mua o le olanga faapaiaina, ua mau tinoa. E yeila le vaenga lona lua, lela yeile tato mata upu le tai au le nei. O le olanga faapaiaina, o le vaenga e whaia I taimi uma. O le olanga whai pea, lela yeile tato mata upu le tai au le nei, I le mea e taua o le ola faapaiaina. Vaenga lona tolu o le ola faapaiaina, e maua I le teimi e si tia ai tātou I le ola e whaavavau. Lela e maua le Filipi nā lona mta upe tolu fai pue luas fulu, a wāo lo tātou nu moni wai le langi lea, o lo whaatalitali mai ai tātou I le whaola o le alii o Yesu Keriso. Nā te li iua o tātou nei tino waleanga, ina ia whaia, ia whaatatau I lona tino matango fie, e tusa male mana na te mawhaia ai, ona whaatoi laloina o mea uma ya te ia lava. So, a e manatu pe a e whaitau I le vaenga lea o le soifua whaaleanganga o le kerisiano, o le ola faapaiaina, e tolu ona vaenga, mua, le taimina whaolaina I oe, ua mauti noa, le faapaiaina o oe, ona o le maliu o Yesu Keriso. Lua o le faapaiaina po le ola faapaiaina I aso tai tasi. I lo langa atoa faaleanganga, e te ola ai mai auna I le atua, I le mea e taua o le ola faapaiaina. Tolu, e iei te mie feoti e tātou, e iei te mie maliliu mai tātou, tangata whaatuatua, e o I le ola I whaavavau, o ina tātou te vaaiai, le liua o tātou tino, le whamei le tusia Filipi, o inala o lo o iai, I le lumanai, I le taimi o le lumanai, le ola whaapaiaina e whaavavau. So, nei vaenga nā no fia au maia I le tai au le nei, e tatai ei lo manatu, malo mafofau, I le ola faapaiaina. I just wanted to bring those three aspects of sanctification as a way to introduce to us what does sanctification mean for the believer. And why has Paul introduced it right at the end of his letter and reinforced, underscored this particular message or this particular area of living for the Christian life. Amen? Tolu lani vaenga o te fia talanoa I le tai au le nei. Number one, we're going to talk about three things today with these two verses. The first thing that I want us to look at is that sanctification, it is God who sanctifies. So when we look at that verse 23, now may the God of peace himself sanctify you completely. I'm going to read that again. Now may the God of peace himself sanctify you completely. O le manatu mua o le nei tai au, whamaile amatanga whai poe lua suma le tolu. Ia ato atoa, ona faapaiaina o tō, e lea tua lava, e ona le manuia. O le manatu mua o le tai au le nei,
A o lo tātou le vaenga lea o le hola faapaiaina I aso fai so a. Na le lai tala noa tātou, e le iai masesi wa maliu a. Le lai tala noa tātou, a o ola tātou I le soifuanga le nei, e tatau o na ola le tangata kerisiano I le mea ta ua o le ola faapaiaina. Al manatu mua le tai au le nei, o le ola faapaiaina, o le mea e ngalue mai ai le atua I lo o langa. That as we come to know from the teachings of the word, and sanctification is a process that a believer must live by every single day of his and hers life. But what Paul is saying is that now may the God of peace who sanctifies. What Paul is suggesting here is that sanctification begins with God. Right? Because a lot of times I would think to myself, how do I sanctify myself? But what Paul is saying here, Paul is saying, now may the God of peace himself sanctify you completely. O le upu lea o la faapaiaina, e sau mai le upu eleni, e taua o le vavae ese mai. E vavae ese mai le o langa tuwai, o le vavae ese mai le o langa faapaupau, ai liliu ma faamamaina ina ia tuuina atu mo le atua. So, ai manatu I le o lang le upu lea hola faapaiaina o lona winga o oile tangata faatuatua I lo soifua hola faapaiaina o le soifua e vavae ese mai le metuai le lalolani ai vavae atu matuina atu oi ato atua faamamaina oi mo le atua. The word sanctification comes from the Greek word hagiazo. Hagiazo means to separate from a profane thing and dedicate to God. So when you think about sanctification, the easiest way you can define it in your mind and in your heart is that you have been separated. You have been separated from your old self. You have been separated from your old life. You have been separated from the world, and you are now committed and dedicated to God. There's an old English word which is to consecrate unto God. So if you imagine the priests in the Old Testament, they were separated from the Israelites specifically to do the work of the priesthood. Pe faapaiaina ata o le olanga vavae ese mai. Ai manatu I tau faitaulanga o le whengai na tuwai. O faitaulanga na vavae ese mai lātou mai tangata lau tele o Israelu. Ai tuuina atu I lātou mo le ngaluenga o le faitaulanga I le atua. O inae maua mai ai le ata lea o le soifua vavae ese mai. Tuulata mai la ia te I tātou I le tai au le nei. I le tausanga le nei luafe lua sumatolu. O le tangata kerisiano, o le tangata wa vavae ese mai le olanga tuai, ai tuuina atu ina ia soifua maola mo le atua. Le olanga faapaiaina o oe I aso taitasi, o le olanga vavae ese mai, ina ia tuuina atu lo soifua mo le atua. That if you think about that whole word sanctification, and that sometimes it's a hard word because Bible words are quite hard to understand at times. But if we look at the definition of separation and we bring it close to home for us today, in 2023, a Christian must live a separate life from the world and be consecrated unto God. Another word for consecrate is to be made holy. So now when you talk holy, it's like, oh man, that's a really high standard, right? But we serve a holy God. The Bible clearly tells us that you must be holy, for I, your Lord God, am holy. That's what we've been called to. That's the standard of living. And this is not new in the letter. We see it in 3 verse 13. Paul says to the brethren at Thessalonica, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God. He also writes it in chapter 4, verse 3. He says, for this is the will of God, your sanctification. So your separation, your being set apart.
That's the will of God for the brethren at Thessalonica. That's the will of God for the believers in 2023. It's our being separate from sin. It's our being separate from the world and consecrated, made holy unto God. Tau maua mai le anganga o le mata upu le nei tai au. Fa mai o le upu, mata upu fo ilea I le ola faapaiaina. Sa tusia e Paulo ilana tusi. Le mata upu na e tolu fai pue sfuma le tolu. Fa mai upu a Paulo. Ina ia faatu mawina o tau loto e le mata uleanga ina ile a mio le lei. I luma o le atua lo tātou tama, pe a whio mai o lo tātou alii o Yesu Keriso, whaatasi mo na au pa ia uma. Ai matamata I le upune whao ngā mai nai Paulo, wha mai ia whaatu ma wina o tau loto, e le matau le angaina. Le isi upu o le vaenga le na, o le ola faapaiaina. Wha mai fwoi le matau pue wha, luna whai pue suma le, matau pue wha whai pue tolu. O le fina ngalo foi le nei o le atua, ia faapaiaina o tau. So o le fina ngalo o le atua mo I tātou uso matua whaafine, pe o le autu na o le tai au le nei. Ai o le ola faapaiaina e a mata mai le atua. Na le whai mai le whai puna alusu matolu, ia ato atoa o na faapaiaina o tau e le atua. So o le ola faapaiaina, o le vaenga lea ale kerisiano tātou te waaia I taimi uma. Wha mai le whai unga o le whai upue lua suma tolu. O le whai unga le leina lena, ia ato atoa o na faapaiaina o tau e le atua lava e ona le manuia. O le upu na manuia e yeilo na malosi anga pea whaonga ina le upu file mu. So o ia o le atua o le file mu, o le atua o le file mu, le mafuai o na faapaiaina I tātou. It says there now, may the God of peace, and the God of peace, that word peace comes from the Greek word irene, and irene means is peace, is peaceful, and so the God of peace does the sanctifying work. That's the beauty of our God. God is not a standoff God. God is heavily involved in our lives, and He does the sanctifying work. Look at Philippians chapter 2. Verse 13. Filipi alunam taapue lua whai suma tolu. Whamaile whai upule na a wā o le atua o ia le ngā lue I te tonu iate o tau I lona fina ngalo alofa ina ia o tau loto ma ngālu lue ai. O lo ngā lue le atua I te tonu iate I tātou. A tala noa le mata upa Paulo I le ngā luenga o le faapaiaina o I tātou e le atua. Le faamaoni lana tusi ia Filipi whamai o ia le ngā lue I te tonu iate o tau I lona fina ngalo alofa. O lo ngā lue le atua I te tonu o lo soifua faa tuatua. Those of us with New King James Version, we can read verse 13 of chapter 2 of Philippians. Ia. In English, ia. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Amen. For it is God who works. When we say that God is involved in our lives, it is God who works in us to do, both to will and to do for His good pleasure. That's the sanctifying work of our God. That is the work of separation, the separation from sin, the separation from a life that was dead in sin. And God is working to will and to do for His good pleasure. You know, we recall a verse in Zechariah 4, verse 6, when He calls Zerubbabel, and He says, not by might, nor by power. Zechariah 4, verse 6, He says to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. So it's the Spirit of the Lord. It's God who is working inside of us that helps us through sanctification. Amen? So don't try and sanctify yourself. It starts off with the Lord.
Le wha mei upua a lea tua ia seru pāpelu. Whai poe ono mta poe wha, ua tali wha mei e le o le fita fita, e le o le mālosi, a o lo wanganga, ua whetarai mai ai, iova o au. O lo ngā lue lea tua, I lo o langa, faapaiaina. Wha mei le si upuna iei I le tatou tusi whaitau, wha mei ia ato atoa o na faapaiaina. O le winga le upuna ato atoa, e iaila na winga e iu, e iaila I unga o le faapaiaina o I tātou e le atua. Wha mei le kalatia lua, whaipoe lua skulu, wha mei upua Paulo I le kalesia lea, a o ke riso o lo o hola I totonu ia te au. A tau lo ke riso lea o lo I totonu o le tangata whātuatua. Nono winga wa iaile ato atoa o le atua, lea o lo o ngalue, I lo o langa faapaiaina. That there's that word sanctify you completely. And that comes from the Greek word holoteles. And those are two Greek words pulled together. Holos, we get the English word holistic. You know that English word holistic? It's a whole view. So that's the first half of the word. And teles is to the end. So it's absolutely perfect. And then we see in Galatians 2:20, when Paul says, it's not I that lives, but Christ who lives within me. So when you think about the sanctifying work of God inside you, and you think about Christ who lives in you, that is holoteles. That's absolute perfection that is working within the believer. The sanctifying work is from God and God alone. Praise the Lord. So now be reassured, Christian. You know, sometimes sanctifying work is hard work. But be reassured, it's God that's doing the work. Because if it was us, none of us would be here. Ia e mautinoa, e whainga tāia o le ola faapaiaina. A tau lo le mele o le ola faapaiaina, e whiungo fie epa e manatu lava ia te oe lava ia. A lelo wa o maile upua le atua le tai au le nei, e leo oe. A o le atua, o lo ngā lue I totonu ia te oe. Le whai mei Paulo, a o keriso, o lo ola I totonu ia te au. O le ngaluenga o le faapaiaina, o le ngaluenga le whai mei Paulo le tai au le nei, ia ato o toa o na faapaiaina o tou e le atua lava e ona le manuia. O le ngaluenga o le faapaiaina, o le ngaluenga o lo whaia e le atua. I just wanted to make that absolutely clear today, that sanctification, it is God who sanctifies. It is God who justified us through the death and resurrection of Jesus Christ, and it's He that does the sanctification. So I think we need to put that into perspective, right? In Ephesians chapter 3, verse 20, let's read that verse there. Now to Him who was able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Listen to that. It's His power that's working inside of us. So when Paul says that it's God who sanctifies us, it's His power that's sanctifying us. It's His power that's separated us. It's justified us. It's separated us from a life of sin. It's Him who's doing the work. Praise God. I'm so grateful. That's an amazing reality. That my sanctification is not my job. It's not my role alone. It is God. I'm so unworthy of it, but I'm so grateful. Yeah. Amen. A tātou mana tu natu le whai upuna e wheso alona mta koe tolu whai koe lua skulu. Lea whai mai ai. Ia te ia o lea na te mawhaia o na whaia o mea uma. E wha sili lava I mea tātou te ole atuai ma mafo whau iai. E tusa male mana o loo matuanga lue I totonu ia te tātou. Le mana lea o loo ngā lue I totonu ia te I tātou. A ta ua loa le ngā luenga o le hola faapaiaina. Mua lava ia e loa o le ngaluenga o le ola faapaiaina, o le ngaluenga o lo whaia e le atua I lo soifua ma lo ola.
Amen? So, now we know it's the power of God that's at work inside of us. Sanctification, it's God who is heavily involved with us. He cares for us. He's so concerned about us. He's not a standoff God. He's not a faraway God. He is all about us. And it is His power, it is Christ who lives within us. Amen. 2. In the second part, Paul says, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The second part that we want to talk about today is that not only is the sanctification begins with God, it is God who sanctifies, but we also have a role to play. Amen? Why? Because in amongst the brethren that Paul was writing to, and in Paul's time, they started having a belief, and this belief is common today. They said that because the heart is saved, the body is able to do whatever it wants to do. So they were still living in the flesh. They were still able to do and commit sin because they were saying the inside person, the spirit and the soul was saved. But the flesh is corrupt. So what we're trying to understand here is that he not only says that it is God who sanctifies us, but there is also a role for us as believers to play. So i le vaenga lea lona lua o le tatou matau pule tau le nei, e le ngata o le ola faapaiaina e mai le atua, a iai fo I lau mata whaioi. Amen? E iai le mata whaioi a oi. E iai le mata whaioi o oi I lo soifua, hola, faapaiaina. Le la whai mai le mata upu, ia ato atoa na faapaiaina o towe le atua, lava e ona le manuia, ia tausia lava lo o toa nganga atoa uma, ile male loto, atoa male tino, ia le matau le angaina, ile a fio mai, o lo tātou alii o Yesu. So the reason why Paul was identifying these words, he says specifically, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The indication there is that man is made up of two things. A person is made up of two areas. Number one, made up of your body. That's what we see. That's the outside. And also made up of your inside person. And that's your soul and your mind. Aewa ai le tangata, o le tangata toa lava, o le tangata le tangata vaaia, le tino le I fafu. Vaaia tutato ia te oe, e tangatanga I mai ia te au, o lo e vaai I le tangata le I fafu. Le tangata I malona tino mai. A iei foi le siva ainga o le tangata, le au mai e Paulo, fa mai Paulo, ia tausia lava lo o tou anganga atoa uma, ile male loto. O le siva ainga o le tangata, e le ngata I lo tino, ai o lo wanganga mo lo loto. E lua lava vaenga ia o le tangata atoa. O le tangata atoa, o lo tino vaaya, ia mo lo wanganga mo lo loto. So when we look at considering the whole person, number one, it's the body, and that's the material nature. That's the nature that we see, the physical state. And the spirit and soul represent the non-material nature of who we are as people. But it's those two parts that Paul is saying in his letter, the whole person needs to be sanctified. It's your whole person. Not just the inside, not just this false teaching that was happening in the time of Paul, that the inside was saved, but the outside is corrupt, so the outside can do whatever it was. They were trying to separate those two things. Paul was saying, if you're a new creation, your body also needs to be sanctified. It's the whole person that is sanctified. Does that make sense? A e manatu, na tele o tali tonunga whapea,
ina ua whaolaina lea nganga. Pe whanau fōwina lea nganga le tutonu. E mawhai au na ola le tangata le ifafo po le tino le ifafo I ana ia atali tonunga. Ona lau whaolaina lea nganga, ai whai pēr le maola I leanga sala. O te whai atu le tai au le nei, e se le nātali tonunga. O le mea le ngā wai pe le whi nauma I ele tuspa I le tai au le nei, o le ola faapaiaina, o le tangata atoa, o lo wanganga, o lo loto, tino. Se sua mai lo tusi mua kranito mta koe ono. 1 Corinthians chapter 6, Paul clearly defines it here. He says here, for you were bought at 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So again, there, Paul highlights in Corinthians that the sanctification, our responsibility is that we must live a sanctified life. We must live a separate life unto God. We must live a life that is holy unto God, both in our spirit, our soul, and our body. Because our spirit and our soul and our body are not ours. It is God's. Does that make sense? Famile momokra nitom ta koe fitu. Sulu iba luas fulu. Fai tau fa tasil fa samo. Tau te leilo ea. Ia. Okay, so o le olanga faapaiaina, o le matawhai yoi I tātou, tangata wa ta ua o tangata whaolaina. A whai wa whaolaina faamaoni oi, ia e loa le tai au le nei, o le tangata hola faapaiaina, e ola faapaiaina I le loto, a nganga, a toa malotino. Amen? Ai sea, le whamele le whai upu lea, a wā ua whaatauina I tātou I le tau. O le nei ia tātou, ia o tau vivi atu I le atua, ia o tau tino, mo o tau anganga, o mea ia a le atua. Whamaile Roma alo nam tā koe ono whai pesfuma le iwa, ia whaapea foi, o na tuina atu nei o tau tino, e whai ma au nā le ami o tonu, e iu I le faapaiaina. Manai foi upuna Paula le Roma alo nam tā koe ono a. In Romans 6 verse 19, Paul also has these words, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. In another translation it says, as slaves of righteousness unto sanctification. That's Romans 16:19. So we as believers must present our members. When it talks about members, it's not only soul and spirit, but the members of our body, our physical state, the outside man, the outside person. It's not just your inside person that is to be sanctified. It is also our bodies. And our bodies and our outside person and our inside man should be sanctified unto holiness, as it says there in Romans 6:19. So now present your members as slaves of righteousness unto sanctification. Praise the Lord. Whamena ia le whai unga whai pule nā. Ia ato ato na faapaiaina o tō e lea tua lava e ona le manuia. Ia tausia lava lo o tō wanganga atoa uma ile ma le loto atoa ma le tino. Ia le matau le angaina ile a fio mai o lo tātou a lii o Yesu Keriso. O le matau le angaina na iei nā po le tausia ia le matau le angaina. O le vaava ai le lei o lo soifua faapaiaina. O le whaataua pe tau ave I eile manatu le nā ina ia whaataua lo iloa le lei o le faapaiaina o oe. Aisea, awa le whaatalitali uma tātou I le toia fio mai o le rii. O le ola faapaiaina a ngai I le teimia toia fio mai ai le rii. That when we look at that verse, be preserved, that you may be preserved
blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. The meaning there of preserved blameless. Preserved is to be watchful and be careful in your life of sanctification. So those are action words. Those are active words. That in your life of sanctification is that you need to be watchful, be careful. What are the things that are impacting your inside man? What are the things that are impacting your outside person? Because now we know that our responsibility, our role in sanctification is that we need to be preserved blameless unto the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. In 1 Peter chapter 2, verse 5, it reads, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. There, Peter talks about us being a house, that we are also living stones, built up as a spiritual house, a holy priesthood. Again, we see the notion of being sanctified, that we must be careful as believers, that we must be watchful, that we must be aware of how we are to offer up ourselves as living sacrifices unto God, as it says in Romans 12 verse 1 and 2 as well. Le mo mo pe tero alonam tau poe lua fai poe lima na ele fai taule na faapea a oto foi wati nai oto pe o maaula ole fale faaleanganga ole au wosi taulanga paia e avatu taulanga faaleanganga e maadie ile atua ona o Yesu Keriso. So ole ata le au mai le fionga paia le atua ele ngata o lo iai le ngaluenga le atua I tonu ya te tatou I le ola faapaiaina. A lela wa tatou iloa nei fo'i e iai fo'i lau mata whaioi. Lau mata whaioi I le soifua faapaiaina e ao ai ina ia tatou vaaba ai le lei lo tatou ola faapaiaina, yo tatou loto, yo tatou anganga, yo tatou tino. A lela wa tatou iloa o tatou tino mo tatou tangata o I tatou o a le atua ia a. Amen? Ma lela o tatou wa aia fo'i ona ua tatou iloa ua lata le toia fio mai o Yesu. So, lua ni vaenga o tatou matamata I le taiale nei o le atua o ia o lo onga lue I lana ngaluenga faapaiaina ia te oe. Lua e iai fo'i lale matawhaioi o I tatou ile ngaluenga o le ola faapaiaina. So we've seen a couple of things today. That number one, we are set apart for God, right? So with regards to sanctification, we now know sanctification means exactly this, to be set apart, to be consecrated, to be made holy for God. Now there's two things that we've looked at so far this morning. Number one, sanctification, being set apart, is a work of God in our lives. Number two, is also our own personal responsibility. You have a responsibility with regards to your sanctification. Now there's a third part. The third part is found in verse 24. Vaenga muli o le tatou mataupu le tai ole nei whamai I le whaipuna lua sipun man wha. E wha maoni lava o le uavala awina o tō. Ole nate faya lava. Verse 24 reads, he who calls you is faithful, who also will do it. Ole unga ole faapaiaina ole tangata, ole ola e faavavau. Mana tua foi vaenga e tolu ole ola faapaiaina, le ana tatu talanoa I mua mua o lo ola faapaiaina ua mauti noa. Te minga faolaina I oe, mauti noa ua faapaiaina foi oe. Lua lela wa tatu I loa foi. O le ola faapaiaina o le ngaluenga fai I aso uma lava. Lela wa tatu I loa e iei le ngaluenga o lo fai e le atua. E iei foi le matawhai yoi a I tātou ta itasi. I le mea le ta ua o le o langa faapaiaina. Le o langa vavae e se mai. Ai manatu I le o langa vavae e se mai. Lona winga. Wa tu ua mea o le o langa tuai.
tu ua le mafo fau tuai, tu ua le mana tuna tunga tuai, ai ola I se ola e paia mo le atua. Ale vainga lona tolu, le lana tatu va ai o le ola faapaiaina e o atu I le ola e faavavau. E taimila lea tatu te o ai, I le taunu unga o mea uma, o le ola male manuia, ya Yesu Keriso. Le fai mai ai le Filipi na alonum taku mua, fai pue ono, faapea le fai tawina, o mauti noa le nei lava mea, o ia na amataina le ngaluenga le lei tutonu ia te otou, e faa ato ato ai na I lava e ia, e o atu lava I le aso o Yesu Keriso. Tutusa le lei manatu ia Paulo I le tusi a Tesalonia, ma le tusi le ai Filipi, famai o ia le na amataina le ngaluenga. Le atua na faolaina oe, faapaiaina oe, famai e o atu lava I le aso o Yesu Keriso, na te faa ato ato ai nai oe. O le faapaiaina lea le fai mai e le tusi le a Tesalonia, famai e faamaoni lava o le ua vala au wina o tou. That when we look at Philippians chapter 1, verse 6, and it says there, being confident of this very thing, Paul says, that he who has begun a good work in you. So when you were justified, God started the wheels turning of that good work in your life. Now Paul says, he who begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. What will he complete? Your sanctification. And our ultimate sanctification, and that's the glorification of our bodies. That's why Paul says in the book of Thessalonians, he who calls you is faithful. Now let's look at Romans 8 to understand the calling of God on a believer's life. Tato tilo le Roma e valu aluna faipue lua sful maleiva, male tolu sful e whatatau I le vala au o le atua, I le soifua o le tangata whaatuatua. For those of us with our New King James Version Bibles, if we can read 29 and 30, Ia. Also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. So this is, when we look at 1 Thessalonians and it says there that He who calls you is faithful, who also will do it. And if we look at that list there in Romans 8:29, it says that God foreknew us, He predestined us, He called us, He justified us, and then unto glorification. It says there, and whom He justified, these He also glorified. That's our ultimate sanctification. Praise the Lord. Se feitau men fasa mole Roma na e valu famon mole. Ia awa oe na silafia e ia na mua. Na ia tofia ana mua foi. Ia fo ringa ila to ilonaru. Ia fo ringa ya teia. Ina ia avea o ia maulu masua ole auso e to ateli. Oe na tofia na mua e ia. Ua vala awina foi ila to e ia. Oe ua vala awina e ia. Ua tawa mio tonuina fo ila to e ia. Oe ua tawa mio tonuina e ia. Ua faamanuia na fo ila to e ia. Le manuia le naolo tala noa mai le tangata ua vala awina. Le tangata ua silafia e le atua. Le tangata ua tofia e le atua. Le tangata ua tawa mio tonuina e le atua. Le manuia le naolo tala noa ai Paulo ilana tusi ya Roma. O inata tau te iloa ai, o loo whaatau nuue le atua mea umalava e tusa malona fina ngalo. Le wha mai e whai uputai ale nei, e wha maoni lava o le ua vala a wina o tau. Wha mai o le na te whaia lava. Le manuia le nā. Le manuia le nā e turi matai e oe. E iei le aso, e faapaiaina ai oe, pe te ola faapaiaina ai, e faavavau. Praise the Lord.
So lela mo tatou I loa le tai au le nei, o le vaenga lea o le olanga auna ale kerisiano. O le vaenga lea o tatou I loa, o le ola faapaiaina, o tatou maua ina ua tawame tonuina I tatou. Lua, o le ola faapaiaina, o le me whaia le tangata faatuatua, I le ngalue mai o le atua, ma la oe fo I mata whaioi, I aso uma. Ai iei le aso, e whaamanui ai le atua, ma e ola faapaiaina ai, e whaavavau, I le ola ma le manuia. Ai se o toi so atu lava I le mea lea, o le vaenga lea, mo I lātou, o e tali tonu, ma whaatuatua, ia Yesu Keriso. Today we've heard a wonderful insight into sanctification, into living, being set apart, right? And what a wonderful way to end his letter. Out of all the encouragements that he had, out of talking about the rapture, talking about the Lord's day, talking about rejoicing forevermore, pray without ceasing, everything give thanks, do not quench the spirit, do not despise prophecies, test all things. And then he finishes off with, but live a sanctified life. Right? Wouldn't that be the ending of our letter too? That if there was anything that I would encourage you as a church, if there was anything that we would encourage each other as a brethren, that is to live a sanctified life. To live separate from the world. And now we know, number one, sanctification, it is God who sanctifies. He is working in us. It is Christ who is living in you. It is the power of God at work in your life. That's the sanctification that's working every day. Number two, you have a role. Right? Now we know. You can't just say, okay then, cool, God's justified me and now he's got the sanctified part in play too. So I'm all good. I can just sit here and wait for Jesus to come. No. You have a part to play. Your role, your responsibility in sanctification. And number three, I love that verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. He will bring your faith to its fullest completion, and that's when we are glorified in heaven. Praise the Lord. Whamanuia tele le atua tatu ainga le nitai au. Le upuna le atua tauina ia vea le upo le atua. Ma faamalosi I lo soifua hola faapaiaina. Le lawa tatu I loa. Aore tama whaina o oe ia e loa o longa lue le atua I tonu le atua. Don't be a hero. Try and sanctify yourself. Hey, know that God is at work in your life. If you're a true believer, and that was a challenge that I laid out earlier in Samoan, this glorification situation is only for those who have put their trust in Jesus Christ. And if you haven't yet made that decision, I pray that God's word has challenged you today. That you think about it, that you leave this place. If you need to have a talk to me and say, hey Fred, I don't think I've made that choice yet, and I want to make that decision, then please come to one of the elders and we'll pray with you. But again, if you want to pray at home and say, Lord, I heard the word today and I put my trust in you, you say your prayer and you commit your heart, and the Lord will justify you right then and there. And then he sanctifies you, and then you go through living a sanctified life until our glorification. Amen? Just bow your heads where you're sitting, and I'm going to pray. Mifo mailo wao o le au tatalo. E whai uinai le tato matau ile ni tai au. Le tuai e mawanunga lava masilisili ese lo lele. A mato mana tunatu I mea o e whaia e o I le faamaoni o lau upu. E matua ofo lava o matou loto. E whaftai ae o matua nganga I le ni tai au. I lo ngā luenga o lo e ngā lue ai. I le faapaiaina o I matou I le aso, ma le aso, ma le aso. Lord, as we come to hear about sanctification and knowing that, you know, it's you that does the work, that it's you, it's your power, it's Christ who lives in us. Lord, we are so amazed at your not only dying for us and redeeming our sins and forgiving our sins through your Son, Jesus Christ,
and yet you continue to do the work of sanctification in our lives. Lord, our prayer, help us to live a sanctified life. Help us to live separate from the world. Although we're in the world, but now we know we are not of this world. We must live separate from a life of sin, but live a life holy unto you, a holy and just God. So we bless your name. Pray for those that you're stirring in their hearts right now. I pray that they will make a decision for you, that they too would put their faith and trust in the person of Jesus Christ, his death, his resurrection, and that they may be born again and be new creation in Jesus Christ. We bless your name for your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Tūnati Brother John, and Nita Al, Morfai Vina Tatu Saunina,